ngicela ukuthi uNkulunkulu ababophe uze umuntu efunke ebushini oshoyeni kimi oshini kithi iyathandwa phela into enhle uyazi khona into ebuhlungu nemlandi kumina mangiphuma endlini nje ngizisabathini ngizwe imvunga kuthiwa ameni ingcwele nawe uyafuna kuthiwa ameni ingcwele kuwena hayi phela kushiwo kumina emzini wasefika awuwe wazama ukudelela lo ophambi kwabantu bakhe hey wena ube nenkinga kuba ngathi lento uyayibasela uyakwazi ukubasela wona baba yazi leyo ukuthi hayi abese-ke nkani abantu ebuhleni hey abangeli ngalo le madoda abancengo phela uzayisala senimiyeka awukade kamqala uma woyisa lo uvele ubathi uthi lento ayandi ngamandla abantu bangena bebhabelana imihla namalanga namhlanje bakhona abafikile nakusasa bayofika nangalena ngeke le ndawo igcwale khona ihlelo kufile esicela uNkulunkulu asilungisele izinto noma bese bese kwabe kwenziwa